Bok ekipa, evo nas na startu nove utrke koju sam vozio ove nedjelje. Radi se o MTB maratonu pod nazivom XCM Bodlja koji se vozi ovdje nedaleko od Varaždina. Znači, meni je praktički domaća utrka. Obzirom da je staza ovako dosta zahtjevna, ima blizu 600 metara visinske i nekih 22 km udaljenosti, odlučio sam voziti samo jedan krug i tako sam upao u kategoriju veterani 1. Bok Ivana, sretno. Da stvari ne bi bile dosadne, dan prije je pala malo jača kiša na ovom području i staza je bila dosta blatna na određenim dijelovima, stoga je bilo problema za neke vozače. Ajde. U pičku materinu, aj. Pa vrijeme. A Isuse Bože. Fakat. Na kada vrijeme gubi me. Jednaš kada sam lut već malo. Evo, ovog puta sam se već dosta rano u utrci dosta iznervirao, počeo sam malo gubiti živce i nepotrebno napadam ovdje, idem preagresivno što me košta hrpu energije. Kočenje. Kraćenje.
Znači na ovoj singlici isto dosta griješim, naime moje neko mišljenje ako znate stazu koju vozite, ja ovu dosta dobro znam, nemojte zapet u prometu zato jer ne vidite ni dobru liniju od vozača ispred vas, a i ne možete voziti maksimalno koliko bi možda mogli voziti na tom dijelu. Zapinjam prometu. Ne vidim, ne vidim ništa. Zalet si uzmi tu jako. Na mostiću, ne još mogel gore. Zalet. Jako zalet. I menjev najnižu. Fuck. Sorry. I mene zajeba malo i ja sam zajeba se. Hvala ti. Sad dolazim do poznatog asi ili nisi uspona na kojem opet radim grešku. Naime, vidite ovog vozača ispred mene, nisam se trebao toliko žuriti, pokušavati ga sustići jer vidjet ćete uskoro zašto. Ovo nije dobro. Dečki, može desno gurate, bilo bi lijepo, možda, ili kak, već. I tu opet nepotrebno gubim živce, usput se ispričavam dečkima, sam malo možda bio neugodan, a nisam trebao biti. Trebao sam očekivati da se tak nešto može desiti na utrci, da ne mogu svi tu gore odvoziti. I pogotovo ne po ovom blatnom terenu jer uspon je sam po sebi dosta težak i kad je suho za odvoziti. Jebeno stvarno je. Fuck. Naš usta. Eto, malo gadnim sad to ispustim.
Pazi, jaka kompresija je. Nemoj se zapravo. Ovaj dio može biti malo kritičan kad se ide prvi puta, pa upozoravam kolegu ispred. Sve pet. Jedan manje. Ništa drugo. Na ovim jako blatnim dijelovima većina koji su odabrali cross country gume plaćaju danak, dok su trail gume tu dosta u prednosti, pa je lakše odvoziti. Malo odmora. Ne mogu si pomoći, ali jednostavno ne volim ove tehnički slabo zahtjevne, ali brze spusteve. Jesus. Ok, dobro, sve ok. Evo, još jedan. Ličko si je zbušilo, nažalost. Sad na ovom usponu dolazimo opet do jedne moje pogreške što se tiče same utrke. Naime, vidjet ćete kako sad tu odmah napadam ovog kolegu koji me prošao, što naravno nisam trebao raditi. Već sam bio dosta pao što se tiče snage, a na ovom dijelu je baš bila užasna vlaga u zraku i vrućina i tu sam se nepotrebno istrošio prije dosta strmog uspona koji slijedi.
Fuck. Ne osjećam se baš najbolje ovdje, što možete čuti po samom disanju, i odlučujem se na nepopularan potez guranja bajka ostatak ovog uspona, jer da sam išao voziti ne znam da li bi uopće izdržao i kako bi to prošlo. Znači ovaj dio koji sad slijedi, ovaj spust mi je stvarno najdrži dio ove staze i jako mi je žao da sam ovdje morao se najviše koncentrirati na odmor, a nisam mogao baš izguštati u spuštanju i eto, dosta sam ovo loše i sporo odvozio. Sam se mislil ganjati na ovom dijelu, a sad nemam snage za živjeti. Bar malo zastajal. Jezus, kaj radi me? Lijevo i pazi strmo da se ne razbiješ na glavu. Primjer kako idu vozači, pretpostavljam iz elit kategorije, znači nema šanse da ih se prati na nekakvom ravnom dijelu ili usponu. Kasnije ćete vidjeti isto kako ovaj kolega preletava kraj mene na jednom usponu. Koristim prednost što poznajem stazu i znam da je ovaj tu lijevi dio dosta lakše za odvoziti, može se prenijeti bolja brzina nego po desnom dijelu koji je tehnički zahtjevan. Pazi, kompresija ti je tu sad iza. Da ne zletiš prenogu. Sad ovdje dobro možete vidjeti kako zapravo vozači iz jačih kategorija idu uz brijeg. Samo me žuri. Lijevo! Ne, njemu vičem da se ne zaleti bez veze gore. A dobro, značili su. Je, tu sad prati mene po sredini puta, samo ide. Jer su ti dosta jaruge. Ne znam ti, to nisam. Pazi, lijevo tu.
Ovdje se nažalost ne radi o ovom mnoštvu, o mojim fanovima i YouTube subscriberima, ovo su trail trkači koji su također imali na Čijevo natjecanje taj dan. Sad bude tu kratki spust, nakon ovog brežuljka malo i onda natrag desno gore po makadamu. A koliko vi vozite? Misliš tjedno ili? Ne, sad danas ovo. Ja, jedan krug onaj. Ja sam dva dugo. Isuse, sretno. Cilj je izdrkat samo. Da, ovo ti je žestoka dosta, ona staza. Ovo mi je trening prije nastupa. Aha. Sljedeći vikend imamo utrku tamo. Mana, bacali su tih uspona nepotrebno. A spustevi su onak dosadni malo neki. A u početku sam se sjebao. Tamo smo mi položili na penjanje. Daj, mene isto. I onda nisam naučio. I nastup. Da. Tu sad kad skrenemo lijevo u šumu bude ti jedan tehnički malo dio, 3-4 metra. Ide ovak desno. Ajmo. Jaj, Teško? da. Opa. Jepa! Bar neke. Sada sam malo prešokno pumpo jer nabija ko sam vrak tu. Možda zato ne znam bajk vozi danas, ali težak zrak u vražju mater. Vidi mi ovaj mali. Se nemam s kim spominat.
Palim natrag kameru, tu sam po ovom makadamu zgasio, niš zanimljivo nije se dešavalo. Kaj ima neke za jesti? Imaš vodicu? Hvala ti. Trebaš ti možda? Dopunik. Na Messenger. Dobro, ne se tu forsirati. Dug je uspon. Ajde, možeš ti to, hvala lepo. Moram probat. Poruke, podrške od nesubscribera. Ajmo ekipa, subscribajte, podržite kanal, da se ne mučimo ovak bez veze. Jesus. Treba paziti. I sad mogu gadno biti po mokrom. Dobre, ide. Kako me već leđa... Uskoro će me sustići Igor kojeg ste mogli vidjeti dolje kod fit zone kako pumpa gumu. Imao je nešto problema s prednjom gumom cijelu utrku. Uglavnom, htjeli smo i na kraju mojeg kruga zamijeniti kotač kad sam vozio jedan, a on dva kruga. No, nismo to realizirali na kraju, pa je onda mijenjao s Patrikom koji je bio ukupni pobjednik ove kategorije do jednog kruga. Igorek! A čekaj, prvi ili drugi krug? Sam vidio da si već u drugom. To se skače. Pazi korenje tu. Da te ne sjebe. Kaj? Nemam pumpu. Kaj se predrla zadnja? Prva me pusti. Ne nadega se. Sad je skočio, kak mi zraka pustila. Jebo je Bog mati. Jebi ga stari. Nemam nažalost ništa. Viške se napravio, nije. Pa vjerojatno se te prija. Nisam vidio. Odi naprijed. Ma ne, idem s tobom. Ne bre, nemam snage. Preforsirao sam se na početku. Jebo ti mater. Nisam teo uopće bajka dirati. Desno gore. Ova guma je katastrofa. Prvo. Gleda ovo, dropić. Opa!
Opa. Malo mokro. Ali njenu ga uskoro nećem gurat. Ja sam, i tam sam onda gurati mora i brišku sam gura jer sam... Ispred nas Lipićama ljudi su gurali, ja sam s ovim slikom na cesti, evo. A dobro, to su malo jači vozači, kaj da ti velim. Pa dobro je. Ali ajde, onda je spust bi pa sam se ohladi malo. Aj stari, sretno, mislim da ovaj stisnu. Nažalost, nakon što sam se ovdje rastao sigurom, mi je i kamera se ugasila, ispraznila se baterija, tako da ste ostali uskraćeni za završni sprint po šumi i jedan zanimljiv spust sa skokićem. Taj završni segment možete pogledati na mojim ostalim videima, često se tamo vozim i nije ništa novo. Eto, na kraju videa želim čestitati svim sudionicima ovog MTB maratona, posebno vozačima koji su vozili 2 kruga, stvarno svaka čast, treba to izdržati. Eto, za kraj jedna slika s podija, znači u svojoj veteranskoj kategoriji zauzeo sam prvo mjesto, dok od svih koji su vozili jedan krug zauzeo sam ukupno 5. mjesto.